This morning is a very special morning for the people of children or young people here in Arroyo, Matina Crossing. This day, we're gonna be conducting a theater arts workshop seminar, which is our beneficiaries or our participants will be the children and the young people here in this community. And this morning, this video is intended for an educational purposes only, and as a material also, as a part of my portfolio as a theater arts mentor. So, a little background to myself is I am a product of the core decent in Huna Subdivision, Davao City. It is a theater arts group or DCHR, core decent. This morning we will be training children to be on stage, to be an actor and actresses on stage, because we will be having a production. So expect good new things. Expect a very rare thing that will happen this morning. So see you, and please watch till the end. Good morning. These are some of the theater arts terminologies. Alright? Mga lingwahe ginagamit ng mga istorya sa theater arts. Kung sa atong balay, doon na nagkalailain na terminolohiya. Sa ato, sa karon na society, daghan po mga language, dito kasabot din mga language, di ba? Okay, una is the company call. Ibig sabihin nun, let's gather. Tapok ta, mag-assemble ta. And then, actors on space. Punta tayo sa ating mga designated area or places or spot. Ila ka nga spot ha, ayaw naghawa din ha. Iimo na ng permanent spot. Ikatulo, actors at rest. Ibig sabihin nun, let us or you must sit down in lotus position or even laying down. Pwede kang muhigda. Ikaapat, break a leg. Ibig sabihin nun, let satisfied na mag-overwhelm yung mga audience nato. Na malinaw sila, na mag-wild sila na, wow, the best performance ever. Okay, that's break a leg. And strike, ibig sabihin nun, action. Kapag ka sinabing strike, action din ka. Okay? Then, the critic is to i-assess nato, i-judge nato unsa atong tanaw. Pwede bang usabon ang action? Pwede bang ang lawas? Pwede bang palingkuro na to siya? Pwede bang patindugo na to siya? Okay. And, unsa pa? Ano pa ba? Alright. Focus. Focus. Tama bang spelling? Mali. Oh, ang baliktad. Naminaw dinay mo. Katawa si Mark. Okay. Okay. Dapat yun maliun ako. Kung dili ako maliun, di mo makamatngon. Okay. Focus. Tama bang si? Walang si? Tama lang. Tama lang. Okay. So, pag mo yung ganitang focus, let's concentrate. Halimbawa, yes, dili yaga. Halimbawa, ngayon ko, Jan, buhatan ni. Tulog ka buka kung gihatag sa yaha. Then, wala siya nakabuhat. Kaya nga naman, nalibog siya sa yahan trabahoon. So, pag ngayon ko, focus on a certain thing. Pag ngayon ko, Jan, inipasok ni Moana. Inipasok ni Moana, dapat mo ingon kag Hira! Diba? O then, nag-iyon po ko sa yaha nga, inipasok ni Moana, kailangan
nakaanak ka sa simong kamot, malibog na siya, di ba? So, focus on one thing. Katong gi-instruct lang sa imuhang i-focus. Okay. So, let's divide ourselves into 4 groups. The group of Joy, Mark, manibog yung pinyong duha ba? Ijan, and si Paul, Jillian. Okay. So, kisa ito upat, taas kamot. Okay. Actors on space. Katulang upat. Okay. Those are the leaders. Okay. 1 si Kuya Ijan. 2 si Mark, Kuya Mark. 3 si Jillian. 4 is Ate Joy. Alright, upat ka grupo lang. Then when I count individually, kung ano sa mga number, kadto mga grupo mag-join. Okay. 1, ikaw, yellow. 1. 2, timan yung number. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 3, 4. Okay. Group 1, here. Group 2, here. Group 3, there. Group 4, there. Go. Company call for group number 1. Company call for group number 1. Oy, magkaupan ang mga Kita amar ang kuwan sila, away-away sila and say masanto. So, pagtarong ba? 5 minutes ago. Sige na. it is indeed my clan, vampires. Again, bay first. 1. Strike! Ano tingin sa first? Okay? Who's the scariest among us all? Okay? Strike! Again. Strike! Who's the scariest among us? It is indeed my clan, the vampire. It is indeed. Kalma lang. Focus. It is indeed my clan, the vampire. Go. Put more emotions. Sige lang. Go. Workshop man eh. Sige, 1, 2, 3. First scene. Okay? Strike. Who's the scariest among us? Again. Break a leg. Strike. Who's scariest among us? Again. Okay, cut. Strike. Company call. Company call. Hello, Beth. This is Charlie's birthday today. You have to go to our place. And, you have to go to our place and go with your family. Bilisan nyo.
Tawagan mo siya kung paparating na ba sila. Hello? Hello? Papunta na kami. Sulod din mo sa... Malapit na tayo. Konting hintay. Let's prepare our tea. Dito na tayo, tara. Iyan nyo naman pagkain. Magbihis na kayo at saka mag... Still, maliligo na tayo sa dagat. Sige, kumanta mo natin. Let's sing a happy birthday song for Charles. Because it's his birthday. Happy birthday to you. Wala yung manok. Puro itlog. Happy birthday. Happy birthday, Charles. How old are you now? I'm 9. Dito na ilang dagat. Taon sa taon. Okay, cut. Yeah. Take a leg. Strike. Sister, you have a date today. Oh my gosh, I forgot that it was my date today. Ooh. Happy Valentine's, friends. Alright. 1, 2, 3, go. Yeah. We are the Royal Babies. Ooh. Christmas Day. Actions on space. Turn alive. Strike. Jingle bell, jingle all the way. All my fun, there is a run in the wonders of one sleigh. Maraming salamat po. Okay. Alright. Dagdagan po natin yung ating mga terminologies. Kanina, meron tayong 7, dagdagan natin para magiging 8. Alright. Perform. Performs. Performance or the act. Unahin natin kay Ijan. Alright, unahin natin kay Ijan. Let's criticize. Wala kita criticize. Criticism, the critic, the criticize. We criticize based on what we saw and we gave our suggestion. We give our comment, we give our suggestion, we give our critic, we give our suggestions. Right? Okay. Oh, what are these children are doing? Isa mo sila? Ma'am. Near from outside. Tanaw na. Agoy, ang mga slipper ninyo. Tanaw mo sa ilaha, wala yung mga slipper, please lang. Alright, let's continue. Okay lang na magtanaw, basta dili na ikaw tama ka sa lilas. Okay, dito muna, dito sa. Okay. Kasi ito ang ganyan ang atong protocol kapag ka mag-excuse, mutindog, o mutaas kamot. Kapag ka ma-recognize, mutindog. Sige. No, taas kamot. Okay, taas kamot. Then, tayo, or musulti ko si Toyo. Kasi Toyo. Okay.
English. May I drink water? Or can I drink water? Sige, English. Sulti. Can I drink water? Sulti. Super, can I drink water? Okay, go. Una na din. Automatic. Automatic. Okay. So, dagdagan natin yung ating terminology. Kanina, si Ijan, Can I drink water? you wanted to drink water? Everyone? Or just one individual muna? Sige, isa-isa lang tumayo. No. Sige, Paula. Kaya hindi ko pwedeng maulang. Here you go. Naman ang atong kuanding hatong gano'n. Alright. So, dagdagan natin. Kanina, napansin natin na, of course, primero pa man siya, di ba? Una pa. So, kung saan nakita niyo na kulang. Script. Ay, dili. Sa mga ingon. Tama, sa script. Dili organize ang ilang isulti. Wa sila ka-memorize sa ilahang isulti. So, mastery. Mastery. Either ang mastery sa dialogue and action, dialogue, action. Yeah, dialogue and action. Etc. Mastery. So dapat na ay gitawag og unsa man para ma-master ning atong mga dialogue and actions. Ako'y ulan. Dapat na ay rehearsal or practice. Alright, what else? Dapat na ay rehearsal or practice. Okay. Kailangan i-practice. Kahit man ang pasadahan kadali. Because we are not professionals. On a professional level, kami mga professional performers, ingnan lang ni sa among director. Gilbert, ikaw ang more dancer. You given a time, 20 seconds to display your act. 20 seconds. Unsaon ako na nga, mabuhat na ko tanan, ang gusto na kong mahitabo. So walang ipaligoy-ligoy pa. Pag ako ng number, muad ko na yun ko, sa tunga, then mag-act na yun ko. So kailangan, sa balay pa ng daan, or sa kuan, gina-practicean din siya. Rehearsal. Then, i-perform na to, o itong gibuhat ka ganina. Perform. Ay, salamat, nagwapo na. Perform. Act ni siya. Ano pa? And 11 is improve. Alright. Okay. Kaganina, ako'y nakita din kinsa ang first speaker nga klaro kaayo ang iyang gisulti. Kinsa? Nasa second performance. Unsa ang second performance? Kinsa ang act number 2? Unsa ino ang kwan? Ha? Okay. Summer, nanawag primero, di ba? Hello, ganito, ganon. So, ganahan ko sa it's because live dialogue. Klaro ang lines. Problema lang kay hinay. Sa ikatulo, masamot kong giganahan. Kay gamay tayong tao ng istorya pag ako kay tingog. Live vocal projection. Right? Sa vocal projection, klaro kaayo ang iyang gisulti. Unya, sa last part po, giganahan ko, kay nga naman, very innovative, dili maulaw ang performer. Kasi, pag-hug, gikilig ang mga audience. Gikilig ang mga audience pag-hug. Wala mo nakakita sa nag-hug? Sa ikatulo to. Okay. Katong nag-hug ka ganina, di ba na-impact?
Kaya kung mag-ulaw-ulaw pa po ito, kansaw ang madawat ato. Pero sa diya nga act dayon, so, break alag jud siya. No? Hindi ka mga tao, sakit jud ka mga tao. And then, muna siya ang moment ang atong ginapangita. During our performance, we must break a leg. Kailangan mutaog yun ang mga maminaw sa tuwa, mutanaw sa tuwa. Di ba? Okay. Ang problema lang nato kay muna atong next session. So, I will be giving you a break, 15 minutes break. Sa orasan na? Nagluto na ba si ano? Ay, salamat. Palihog na po. Sa orasan na? 11:06. 11:06. May oras pa tayo. 12 o'clock man ka mag-lunch. So, sige. Break muna. Water break muna. Paki-off Peter. Isa-isa lang. Did you bring your mug? If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.